Ovako drugari, znači sad idemo po onog malenog, ako ste gledali video juče, znači kunić koji je pronađen na ulici, danas ga vodimo veterinaru pa ćemo vidjeti šta će nam veterinari reći. Evo ovako drugari, uzeli smo Zeku, sad idemo gore Ismara. Pogledajte kako je maleni, kako sam mali. Sad nas čekaju tamo na veterini, mi smo već stigli, idemo da im se javimo, a onda idemo na pregled. Evo ovako drugari, znači Zeku smo ostavili na veterini, radili smo ETG snimak. Nažalost obje šape su slomljene, što bi se reklo i uzduž i poprijeko, što je otežavajuća okolnost. Međutim, pozitivna stvar jeste što je on relativno mlad i što se nadamo da bi on mogao sve ovo izdržati i dobro podnijeti. Ja sam išao da kupim hranu, pelene, da ostavim na veterinarskom fakultetu ovdje gdje će Zeko boraviti, a sutra ću naravno doći da ga obiđem i vjerovatno sutra će ga i raditi. Danas će mu davati antibiotike kako bi lakše mogao podnijeti anesteziju. Što se njega tiče, on zaista jede. Sjeno jede, kuglice su normalne veličine, zdrave. Naravno i mokri, međutim problem je što znači mokri bukvalno ispod sebe, a s obzirom da mu je taj zadnji dio spušten, onda sve to ostaje po njemu, što mu stvara problem. Ja sad idem da odnesem u hranu Ismaru i onda ću vam se javiti ako budem imao još nekih dodatnih novosti i informacija za vas. Evo ovako drugari, znači malenog sam ostavio na veterini, odnio sam hranu i ostale potrepštine. Danas ćemo davati antibiotike, a sutra vjerovatno da ćemo raditi operaciju. Danas ćemo davati analgetike da bi se vidjelo, da bi stvar što lakše sutra mogao podnijeti anesteziju. Ja ću sutra svakako otići opet na veterinarski fakultet kako bi mogao da ga obiđem i jednostavno da budem tu uz njega. Tako da to bilo, i da, zaboravio sam reći, kunić smo dali ime Laki. Sad da li će biti Laki vidjet ćemo, ali ja se nadam da hoće. To bilo to za ovaj video. Ja sad idem kući da ovaj video editujem, a onda da vam stavim da možete pogledati. Veliki pozdrav i do gledanja.